Mbola may taiva, mbola ruteni, mbola maleka. Dimbula, nakrasya mamay. Dimbula may suba, tiko junia. Ay, sa. Dimbula seta, silibata, rambul kemana. Dimbula leta. Dimbula maleka. Dimbula siravo. Dimbula ruby. Dimbula nisili may matao. Ay, sa malam bula. Dimbula kabin, dimbula weta. Tayo tas binakot ng goli. Bula ulayasi. Tikondandra dolo ka matanggali na kana vitartar truman. Iya. Ndor nang kay chini ay serwa. Korlebu kunlenga. Bula kay saliba kawai, bula sa bula miserle. Timodi rangi lolo bula Australia. So tu minanronga, dola. Dola bina minanronga. Malu iya. Dola bina kelelu. Nakawakalo. Bula silira liulevo, bula re. Bula menis lagi. Bula Solomon mata na batu. Bula dengan kunandi. Hey Charles, bula ka teman. Isa dende. Lombikem do nawa. Lombi nau chale iya nakani bula binakatala menaw kanda yan yakabini singa ni kuana karusang ulu kalim na singa ni bule tamongo tukti bule kel bule ngasaw sat sa kau darat sa koko sa tabi waktu tolen na bule ndoi iya na ikaban ni madaw na uchus talangan ni singa na kinabitalo tag na sana bang turang agar tu nak kuitin tu mai naitasiri iya boleh benak bunuai daktati iya boleh nak kalau rom boleh maleka ni boleh benak na sembati kumai na bese pura bese viti na kabina ni kuah singa bara waitu kana debari ke debari pura Kita na waliku kita se singa bakaro waiti ko singa tambuti ko me sanandu kita kia na karosang vulkavani singa ni bulenga sau e bea rakudo do toka na singa ni kua ia sa bola ka to mengo nan raki kata-kata ia don bula bena ka me raki don bula bena ka me singa toka me nan ronga to ba ni bena ka sarchuka ni bakalebu ena nomuni do semati ko mai na bi madawa na kena tosik nga na nonda vitala noa na nonda bosa saranga baka vite ya ni ko me baka sa tukon chokolabo wetu ni singa ni nonda vital na tuk me nganti ta ketiko me na bokamba na lomo ni dolo ke vitilevu ni ko na vital na takachiko e balu na ulni banua e balu na taptali labona udiwai na be korokoro era wili tiko na bunone tasire to toko baka oti na nanda ngandi tiko le tasiri da maro taksar baka liwela bo iya anonda mai sia matiko ni ko iya bena ko baka lebu dokter tina vital ni geology na yombula na lomsar ni ngele na boton solo na buna baka turang ni tasira na vital no tekniko iyo ndare chungo dokter tina le mandangani ulu tanga binaka vital na tagi chukon na lamani bana madao sa chuko sura taro chuko sul kalim mani singa ani ko sabo chukon to na madao era ni tos chuko kirau
sa chona itu ne mbakingo me ni mataka na madha so me tiko ni mataka ena durmekina na bono bakaturanga ber na wakanda meratuma Dr. T me di chuka ni me da bana singa tambo mengo kan mal karoso bulka ono me da bana karoni singa ni bulendoi me non rato na wakanda to meratuma sara to bana chungo le bana wakanda na mai bulangi tiko bakatalanga kina na bunua ni bosarong le bo Dr. Paul Gereti singa tambo mengo na me bakatam chungo singa tambo mengo ena bosanga bakaratuma so talo kandara sore chiko vida na dau bakikel archaeologist Manislandi so wara ki chiko me bakandita kana na la como kwa sore tal chunga na professor Velisoni Hereniko ndakilabina kana turanga ni ratuma ronglew be bakabuli chiko kwa na Manoa campus na University of Hawaii me lako talanga me tala no weekend kerawa me mai matana taka kwa na susu meratuma bete kena nambula dak me da ni samai rawato nambula me samai tungo ena University of Hawaii Manoa mai Oahu kito chuku I Big Island I hilo na tambar talanga University of Hawaii hilo campus le sotanga na kandar na ngol chukman mata mengo na vital no ni bono bakaturang orotuma ya bombote ni na la ko bina mesa na uchi na mata mengo na koroni sing na bulo indoi sanda na kai vital no ene na sana bakaturang hotel seda don labo ya na mata mo dokter tindar kana libu na kandar ngol chukman rombula roko koli sawambu kimraw malaka bakali na samite kumain di kuwa na vital na baleti na may vital na choko koli Dr. T orok selo sa naitengi rongol choko may bakaroro ko ulia si Randio ulia si Maramay nakaneta naital na baleta na Sophie Basin kanina na kiniuchochi niyo batake na tul na mada ni vital na choko baleta na siya na bakaturangan ita siya na tabo na namuni baka madala na beka inda revelation na laman itul na mada. Iyo, sambo totokan din ay. Dura ka na leo mandangani ka kero bulida. Nanero baka dindike, nanero baka keli membaleta na yasan baturango ni tasir. Siya ukambyak do rubio chukoro tu bola. To kako ni dabuta na sana, dabuta ka na banua ay. Dina todo ko na banua baturango ni tasir. Tito musar levo na kanda reda na laka wala nga ni ngauna siyang wale ninda lako na bi korkorando do sa chiko ni tuba kaya kasa na tos chiko na program ngo na lomo ni ambay ka sa tumay and na durumento do na pe banu na matintu banu and na ngona simber ke na ngona pa koloni totokan din and reda na bimbi ke na tito mo ni nondra ambula na nondangase na baka tokay ni yata ni banuela po baka tokay ni wudi wai na kena baka tokay na uli ni banua na bika kaya na sa bitang na takachuk ni kuwa and na suka tale ni mure na kena buli na bura na yata ni batu na kena ron na be wudi wai na be manu totokan din and reda and doon din na puno sotu na puno ni tasir lao naka Dr. T hindi na sarang ambilet kailan na po sa balang ko na appreciation vi levo na wakanda na itamba ni kuwa nang wan na kamba ka na labenda sara mbeda na ve tuku bakang ko ya weekend na sa may bulcho ka na bata-batang ko ndora kami na nga nananda ka kina nananda rako na wakanda ko na wakanda na sana na itasir kina na orto na matanggal mera orto na wakanda memba may nanronga na bosa na biasan to sa vital na takumay na nabeka stab mayor na tukan re me okenda ni ko santa maria na benaka ni non raba katulawa ya me marro na bonua me tango maki nangono ba kollo non rama tonga non rakoro mbalet kenda re na be bono ke na be se was pacific mandanga esu ni bakate ke biti den era la como na balang era ora non rasulia non riau na kakit ke me pakanga taki okenda to na bona bakanda na tanga mbalet ni sa bakala otaki nananda chuko nananda be korokoro tambana bagai toke na lawar mai bulio erno wakanda takamba ko erno bulang era la komai elebu na kanda rauta ka sona kanda rauta ka ya elebu da kanaka mai binaka kinoken sona vital non lo monitul na madango bertano kanda to na kwedi to manitasir dan kari dan kena bimbi
non alo maleka na turanga na maramambale na ni asana baka turanga na itasir konto tu konto chungo na itasir ndo saramai bitu chukona paso palango is the salad bowl of the east Iya. Kana malambal na buna ndambe toki na korlevo suba na be kor baka babalanya baka bulita na buna baka ribribi da kamba ka chuk enam batin ni bono endambe tokokina na sana baka turanga ko Imutu asar mai suba poindi me ngola da ka bondo me le adamba kana ulle bono Tomanivi. Entra vitang taksa tsaka ni kona uli bonongo Tomanivi si o Mount Victoria na kena da baba balai. Ele weekend ra tor bara na kaya o yo sindra kambe da baka sa era ngana kaya yun da baka ndio da baka titom. Nungure man nga yo. Tagare da kena bimbi men da bulida. Sota. Iya, tahu juga na vital no. Iya, ira na tangasa na baka to kaya tekini banua na non rabende o yaki. Ndo ngana kau bina kata mo sebi kada ni kuwa. Na nungungan nele o mbita batang ko ndo na itombe. Baka na numisar tsunga kina sana o nabuno ni tasir. Iya, awa mo na mbita mo. Bikim do na turang maramanita sangke mende na bulbul te roko suam bukol. Iya, ngo bikim do na kanta tumbe ni tasire vol na tombe warna ni tombe kopa tombe kola kola. Iya ngo. Iya ngo na tasir kami buki baka bango. Ya ni tasir iya o rokombati na ni rongo nele rakabati ko vol na tombe ke baka so bikim nu nakate misona loloma misoli mbeka be ndo saranga na munisi ndo na itombe mbeka misoli wa ndo na muni weka muni boleka sa tongo ndo na tombe baka dan sarchanga na buno na tasiri ke baka valo era na kwati me ranga vitar tarmai volo na tombe re na kusara baka na numi sa utotini sika ke ni tasir ngoi ia sa chinggo ndo na itombe me baka na numi ni bono baka turanga na tasir ke baka valo era na kwati so beranga vitar taranga mai se vitar tar ki rokombati na bati botik malaka baka lebsar naka Dr. Tito Tok iya yang bawa retek tu sunaka ya da kabto merawai na biasa na sa boleh ko me bakador na iya wana no mituni ada ni banua may biti dono oi retambangon nakalabo ando na numurei lesu na madasa moti totoka sarba kalebu na isema na madasa oti na nonda ngoliti ko bertona kanta to may nandar ba kawalo Matelombau. Iya, Matelombau. Iya, vital no. Naka. Ndo ngana kanta vitar tarsa chukuma Australia o chone balrokon roko bombo den dakale ko bina kan rombul malek mrau bina kana vitar tar chukuma no retalita kana vitalano mbaletan na yabuso siko ana narto matangali na mbatio na tambutale baka madal tomo ko balele sona na kenen balbal debe sema tungana vitalo na mada sauch na tambu tale na kenen balbalangan nyo sa mokua tambu ni lestalama via tutto bato che na ya na tambu soro forbidden to surrender ya bertona tambu tale forbidden to return wa ko sema kena na ya na bal rock non relakon mbati marlay baka non ritabi benak ke baka erto manibua serto nruka me kunra le subolamai iya le subolamai ke baka nganga na matebal daga rede na yal nim bolembol baka ta tok mena wakande o tone bal ron roka na kene be semate na be talano be baka tok na mada sauti ndone busel le boya o siko era ya busambati chiko na kene to sema ya mena tambutale Matelombau chiko talanga mai taulebu si orto na mole market mai taulebu do mbolo maleka na kango chiko tale ruan na matangali mai waima na tikina waima o buninda kuwa batike bunindala ya busa kede siko do indera matangali era matangali mbati na besa matia lebu na beka na vital na bakador na madasa oti tu lebu na kame kera wasia batake Dr. T na kena totok sona matangali vital na daga bakan tintaka nira semata cukup mai sona wakanda ena bono baka turanga Matelombau dangare na bakan tintak ni sona italan no sangane kenda italan no kede songa me italan no tekena na bono baka turanga ko na tasir
na tikino makao matelomba o bina bina bole bikamdora kodingo na tikino matelomba kimdona mbati kimdona ngwangwa na vital no totoka na mada sauti totoka ia dia talo chinga roni para taka na mapi meda sukalistok o klai bung sarbi kimni ni do tali taka chukana saraba na mapi liputal na mapi krona wasia chukani kuwa na nonda ngande tiko e netasiri ndana reida tiko na enya no vitilevu kena bono toka kino netasiri ni ko ndana re ndana bakekeli na lo meningele ena tito besar toka na vital no ni ko lavo bina sala to tempat na maten mado da vital no taka na kakile ken netasiri sanda kala ko na yombula mada so chito vital no wala ngambe ertono kanatuya kongo tu salak sumsar dia na sa lo mene boro iya isa arayan rabasi tiritoba dombul binaka me Amerika me Canada na siamati kumai apps binaka bakalebu na siamati kumai Leila tako melotoka bateke nungo samolo binaka bakalebu na siamati kumai o klani lockdown tiko ngoviti iya ni sa lockdown tiko Buni siapa cuma main natal no with Dr. T malo binaka le na kanda boleh dia na sa tok ngango Dr. T ke daro na lo menidol me bakana no meni mapitalengo na mapi makawa iya nunggu mapitalengo sa non ronga na bosa sala ko na sa nomba verto na matanggal maira to sa meya de na kanda to meditasir na mapi Dr. T warni visa ko tuno Iya mentare teman deh. Lama pentangan gue warin biru cukup kanta, gue sama satu mentena. Dono. Iya. Tukun cukup martono kanto merah, ngai lore kanta buna 20-30. Itu nawar. Doyan ramatanggali. Iya. Isa bulan-bulan ita anak kandi, anak nasi amati ko may Western Australia, dong bulan binaka. Meli tunggota boleh binaka. Iya, tok ngangko terus ntar itu ngana vital na membelatno ya yortono kanta towe. O nanronga na bosa sautia na lo manido lo tokin ngo no suri halen se ero sema batal tukana sana wa turanga mba iyo ya na lo mundo ngo tono ngo na nro pleto tantien iya nro pleto no suri halen sanga toka nandar batwi iya rabono lo manido lo kedengo ya nandar batu ngo tongo botu kula ya na udu nandar batu sareda ke baileka ya toko kene na tao na baile korrekera kena tikina laksum na udin andar batia na ko bandara jana cuma na rumo dango sanga da ur bangko na Kings Road mesir mera sanga cungo na bono to vital tak cuke kenda reda na mapengo en renti tungo ibida na buni bunji ibida na bun China warnindo na motombitu tako bakala lengo reda ko sa bakakela ngame bonon tite ye dangare na boleh renti tungo na bul Macau sabuno keda ngama ini susu manu uno sotu iya iya kenda reda na ndala ko singa toka reda na lomani pletong na belingo ko chungo na singa toka bel o ko baka bulong bulata ka baka nirto chuna bakanda to na susu mara iya kenda reda na budong budada kengo malaya sara na udhi ne sana baka torang ora gon na bono baka torang na tasiri so the salad bowl of the east yeah malay don dam besar juga na tasiri bata kina sana baka torang tele we don saranga hotel na mape iyo na gona mape sambar na karoni bollo benta baka sakilachi na be tikir Macau arto sa machuk mengo na o Nandi o Dolo West Dolo North bata ke Dolo East sangka cukur tonga na sana sakile rauti ena ngona ne kwa sambar na karoni bollo ni sauch na karoni bollo sangka kaulai via o Dolo West sangka de sachunga ngomba nan ronga na bosa ora bata ke na via sana ke ko sachunga ni kwa iya na mape sana kandu kona nonde to vital no chukani ko na sana baka turang na itasiri to tanga bono lewe ndare na iyo ibiti lewe ro to sema bat ker chumer to na biasa na keto sa vital no to mikina iyo sema na batimbat ni bono te lewu ena boli ko ora iyo ena boy rato kinongomba sa narango na ronga na bosang semea ni nambuke-mbuke sangga ito kaya menade bore oi iya baka
me dhamba tako kwa na lo mondo ni bono me da kai be telebu ia le udo na sarchu ke ai subang ko sa wili tu re o subang ngole lo dala be ia andin ai to tok din da ronga chko nei tal no iluya ena kena wili to ke re na bi bono ke den ko to sanga sir so me kalambu to sanga i voluti rto na we kanta to mi butia ko to wa to ke na mbara bi ke den ko sanga non rto ke me to pasar ko batini wai to tok ko tingo se ma chuka ngo na nonto politiko me baleti nei tasiri me bakani na buleti chukuni ko na ngele ke na watu na nonto bakekeli me baleti bitilewe yo ngondo tal na mape e toruma na satellite me da kambia kana relief map iyo me baleta na be vanua ena lomani dolo ke vitile borede na kona bono ko baka mbornda mdamu toko bula bulai ngora be ulni bono kede na be ul bono ga tongo so bi pezengo to stana le bakale lo mo telefoni te merreda iyo de garede ngona bono makata kito ngona so bi besen e baka to kan tan besen iyo e baka bul to ko to na be ul bono ngo koromba sang renjungo na itaranda mungo kai da urbango men rasud to ka men rasud me ada bakando na bono ko be kel chuk mana mos na kopa mane chuk na bonongo dare de chama bola ka satsu na bono tanko makia men rasud yo ke ba lo rital moni la ko na moni Google Map moni Zoom na lo mai so bibation na lo mani dol ke bitile ni rede ni katka ni rokon buto tu na bonongo bal ni sember talaraki sa tu bin na kasartunga na kene yombula tokati iyo sandona baka tulu abena ke rabito kunikina na lebuna NGO be baka ni talno roko ule srandio na kena na government kambia kana buku ya lomo tua buku reyawa iyo mertonga taka mekinor na tulu na lima na koro ya busa be bakani mete ko busara mana tikina benunga maina musi na koro nukusere erto beo kani bacho na buso na tabun na ocho chini koro na tikino wandina bola kana mesia makina mus ondale laska uti kana su ortongo na buso na tabun endo na koro tiko mana tikina no venungo mena musi rua rocho na tikina o wandina sanga mesia makina koro wakanda to orto mebe ne budini o rayo nandakun ya non rokorongo roko ulayas nandakun sanga yo na budini mesra kan drama pe rarito to ko dokter tinda baka samuta ke na ko ban ren chongo dango iyo sanga mela kongo yo nandro pleto mangutua sumpa mai sanga chongo na be ulni bonwa menda kambia kana sore hal stongo iya enda tangana kambia rede lo bona o be ulni bono ntusia chongo re bono saranga rabu mikina na be udi wai ni ko enda na wili ketiko na bulite tiko na yanga ni be udi wai namba na udi wai na singa toka na udi wai na rtona leva menita siri o weni mbuka weni dina weni mala vate ke weni manu ortonga le sema ke na udi wai na rewa ni tangere chuka talanga na udi wai na nabua ke rto meida ke na weni koroi lubai totokan dina ni saraba na mapingo menda toroba kan bimbi ni nonta maroroya na nonta umbula belata ke bakanda sa sianga ni maroroya na beia umbula retiko na lomani ulni bono ketengo erna baka dada ni kede na be bono eratu ena mbatini yan ngo e kona kan bimbi ngona kina na be baka tulewa rada kabo irna nonta ngase se ira na itumbutumbe na ngonongo ena leitereira na nonta tambangoni era sembula chukumengo imuri naka ngonda kai sema taleni ngo kina mape ondo bakareta katiko ena tolu na matentu enda sakilati ngo mebiti wirna ngwan sardo bulite tiko na matentu kumbuna o mburimbasanga bata ke tobata ni dagereta toko ni tasiri wili tiko kumbuna ngo wirna ngwan ra bakarong tiko mai ngondo na mape bimbi saranga mera bulida ena be sana tapusoti rangali ena tolu na matentu ngo kumbuna mburimbasanga bata ke tobata naka klasa kombe kaya so na kakirobi na kata mikro wasea ni kuwa enda na bulida kina na ulutanga ni geology of Naitasiri enda na sukale stali chiko senga ni nrau senga ni rosanga bulu senga ni rona undolu ena bibe tortoka bida na milioni na mbak sauti
Milon labo? Dono na kadok ndoro kanda da butong wa melia sarno na talita ka na ya tumalli bosa na bukure yawa. Iya. Iya ni ko sa na vital na da to na bong to me to so nga bakala kala na vital na ya. Ni ba kamal ta to na kanda rendio ya na ilabo to tolo. Iya. Iya na ilabo to tolo. Ndo to kuno to kan dono ko mo menakor na kurambut na kuro e sambuta. Ya na ilabo to tolo. E to tolo no mukania. But sambuta rautu. Bete ke na kuren roka. Na kuren roka ni roka chukana kakana na torto na nombolo mesanga membuta dangale banga takapato kana na buku irso na tukanda. Ersa kila chukun jojo na ilabu totolo bete ke na lamber. Iyo ndora ka bakta to na kanda randio. Na no mitalo to na mada na no bete ke na mada rosa oti. E lebu saranga na kanda na ndeti tiku na no be yabusa na be matangali. E lebu na tukanda sa na tamanda. Esa ra totolo chukuna lengandra. Ersa bina katir de labu totol. Ya vekenda na itambungan inda lako chuk meniko santa buli, santa kilana bimbi ni tango makini ombula, santa recho na non real moto me marro na kaver na levenda. Ngona ka menda usura ka chuk vera nanda lewe ni matangali. Mertukun chuk vera me kakua na buku leka. Siya buku rawangan ko. Sina torne labu totol. Torne labu totol. Me kakua ni ba nanda rai. Ebe nakata ka mo kakua ni torne labu totolo. Wara ka merambula kina nonda kawa ena ngono memorian na buku e almatua na rai bakaya iya bete unto ni san mandanga na sona vitalo da kamena kor na tola ka na company ni man do na kasra ngali na kena turang sar bena katme komena la mendawasi era sini rai de choko bakaya almatua ira ni bi na kena bakada de ne umbulongo era ngai langa kino kenda mandanga bate kirna lebenta kirna kaw era chok memoria da tati iya do na mata kali vitalo na belte na yombula enda ndora kanu kumarota kanu kurongo toka me baka tete chuka ina nei bata batang goya me kakunda bina katana kai totolo langa me viso non darai me darai chuka kenda ena rai ni buku rayao nanda dobe na nomi kena nanda dobe kawaitaki iya Indare na vital no na singana no ba madal takata tiko o na vekando uliasi ni tiko na labu totolo ko bakana musukau o kenda da ore ni tena kau na kau sa ambula makau tumai sanga ilak ngamar tumai China to kotok mendo no to baskete sini to mikina vida na noti sa mai totolo na nonda siwati menda tora ni labu totolo ndoya sanga chiko na itekandua na kena marro na conservation ia e toro to kondo ngono balabu tini rosanga bulu tol sanga bulembai ba ka ba madal takatiko les randio na no ko se doro lisar sa toso chiko na vitala no membaleta nangel kena marro se primary school le secondary school le toro kana le so le baka sainisi baka mesang tu ni kawita ko na bosa ni nananaw sa va pasarangani sa tamatambula sangai listal me buana rai mo musa listal na kor mo libukir na wekang membaleta na tango makini konela bomber conservation iya dagere na ibarita kiro vital takachiko no may bougainville o katanga kin may Solomon keli na nonra uli ni bonua sisi nangele walu na bi korkor randuin ron na ni kor ni san ron romay na wai o kwe ron romay ben lomanin rano korto kelietu na kayo Australia ngo mi Solomon ko na something ridge na ni company may Australia nangona sa lubukin na yon yan ngo may Guadalcanal o to klabi naksacho na talong ko belati ni watu may Solomon ke membimbi man gatong don tamani wo may tamer ngona nga walu bukin na garle ko tu ya men ulni bono may hon yara na boli ko na lamani ulni bono ra to toro na to kato na Australia to bukan to ka bukarton ro nerto sa kilar to na environmental destruction tarai na lini bono to kila na lingan nila wasa na tarir to ko baka nakatun chuko lobon do ngona nai weira na lako chuko mengo may balay mera ko mera may kilin non da yaw ni na ya bangon do nangel era na bonto nganawang ko bukaran ro o kenda tuto sanga may tuba to kena taman ngara bay tamer wasaraeli na kena manu buka mareba na manu mareba na kwake na kwangim na barbo rambeli sambau balatini sama bakadada ni nanu tabando ko nanay no kati mo baka madali na buku ni bitano bat ki uliya si randio na ilabo merembera ke na ilabo totol ya ni ochina na tabi na kabini ko
Arto nang galako marto na bakanda to na forum Don. Muni kilacho na bakanda nimbula binaka na bese burubura. Iya. Mai witi na bona turanga nimbula sakana turanga bale. Na marambale bikendar na lalai dorbo na ngone leo. Bakanda song ta chuka bale binaka bakale na muni sasanga chuka me muni buli. Chuka talanga na YouTube channel. Talno with Dr. Tira na ni ngole kina lebsar na katokato ni bakabure bakasama momona almatua. Buku rayawa. Era tiko kina randale buli da kina. Beke dan ngasih buli leu sara bangata kacuk na kelas na pas bakaviti. Na from vitu orang ni som ni kita nga ni baraitak ekan buli ran son hultang bena kan ita research ver na lebende mera bakasama takana non raya butu non rakau non mana kenri da buti. Era na ni bangata ko na baliw sara na Dr. Tina bengaraviti. Naka baliw sara. Iya, tos chiko na nanda buli, da marutaka ni da may biwasay tiko bango. Sira ni Somi. And baka dor sara nga na nanda biwasay. Sama yang bakin do tiko na baka nanumi ni programungo. Oh iyo, ndor nang kay na baka nanumi na anniversary nang kay vital na taga na madang minggo na singa lutuloy. Iya, barang buka may katulong sa bulisin. Iya, katulong barang buka may bicho lutuloy. Iya. Isa yang bakin dua na bata-batang ko. Iya. Nang kay vital na taga na lebu ni ka sama rawat yan na may baka ramataki. Iya, da marutaka ni programungo tau ya butek menon rangon nanungati ko buna nama mbak saut nanungko nanumira buku ni nonta may song tumbutiko buku ni matingo na kovindi ya marutaka ni usulia nanungko ngauna nanungko takapatiko na biba katabuli di bernangoni kema milanga sere kema bulida na roka kema wili kema mikilana ya ni manu na bika ke baya yenda marutaka ni rasema may na bengas ni buli may biti anding kati bila lambalabu ngoneleo ni somsoma tabiuni sadu baka yang taksar chenga ko nanungu video beran na nanungan ni buli metabua marutak sar baka lebuir nang kas ni buli eran do baka yang takati ko nanungu yalo so babi ni binak sarai baka lebi kemuni balate asar ngana kana ustum bimbi me wasia ni beran nangon ge nda wasia sar tu kana nanda poster nga baka viti ninda na baka yang tak nanda poster baka viti ber nangon ni viti erna torbina kana beka eda binak katati ko menta wasia ber so ngona enda do bosa babalangi ena betan rebir matin lebir nangon era bos chika non robos ni sudu mai bal ragela ko tal me korni buli sa ten la bos era rongoda ko so ngoni rando bember kin so ngoni ni rando rende merator bek so kan ni lesun bak sainisi se basic science se ne lesun bek ni maths do tukuni tuir na ngoni ni biti rando ngoni ulumul na maths bula ngona ninda be bak tawli chiko ena bos sa bak babalangi au sabi boleh kina ber nang kas ni bul ni met sar baka rong tung mena kam ni ko baka tama monitora en don na boleh ngo moni viva kata buli de ena no moni langwa na no moni vosar nga ni sudu ana reda kina erna lewu na ngone erna pasi no rabitorong balat ndira kilaw ir na kay tukun chugan sino ta ko Wasa mga na mes ni fombali makenon. Kono ngone santo dakina university entrance sando na mes sa baka musing kabaka. Ya wada mungkaya ni korbul sandur tu main dua langka tu mai baka na buki. Baka madal ta kachukmo ko na algebra batika na calculus langka ka biti pas keda nangon. Pas keda nangon. Pas plus ken. Asar nga dono gumbol abi keda na token gas ni buli. Baka dawa menda biba katabuli en lesson rendre bango meta wasa nga baka biti. Garede kin na lebu ni pas erna enda na stop na bikurbul ya unto ko mbol ala po da bana wor mbol matin tu metu ko ay ko na bas baka biti kena kisra nga chuko biken iyo kena kisra nga chuko biken dono ko mbol ya te ko da bikim ni ngas ni bul mis iba kana no bongi maramani woni buka ngas ni bul chuko me na mosi au no ko mbol sara nga baka da baka melangwa o misiba melangwa sara nga non langwa baka woni buka te langwa baka na mosi bi korno no mosi ko da reda ndirna pasya 100 out of 100 na mes sandina kabale ka baka sa songon na 3x plus 4 na tabutra da no masara ako etol na x songon ba takana ba evide kena sa kusrinai rawa bimbole ya na rawa dari irne siangan indo ngone ngone ulmulmulum andana kaun na betukun warai ba kun indo ngone ulmulmulum kenda kenda solibi kenda ni soli sole manakaluna non tangka bok toto bata keda ni bulin ni nonta mona na bika keda tuelom sangge baka tausar nga bika na gas ni buli na daba menda da kabe na loma ni bol ni buli menda bukir kin nangon
Kaya kaya rabos chung may baka na musim na ngani may nakor. Dagay bo may kor ni buli. Good morning children, open your books. Bol na ngani rasar-sar to na. Atap ka chung no misi bang go, wala irangan. Love kaita. Ayan din na. Kaya kaya doro kumay. Doon may love. Dalawa no may wala. Dalawa na may bola. Rado ka mure. Yo, chaman baka buli di kor naman basta chaman. Chaman rabos baka chaman. Chaman. China. Amen. Yo kinto to basta ko balay. Kwenay. Right. Ni ko na vital no ni geology of Naitasir. Wasat sar mi kem ni mga rawat may makasabi biya dem ba makalilay na vital no. Dong mata na kena bakan re. Iya, awalnya kas bulto ko ni Islandi. Meron nang ni maori. Orto no to maths. Ya cukup tenang no to korbul. Ke bakal kana imus school ni maori. Orto na science na maths ka ke bakal buli dengan bos maori. Iya. No to textbook ke boleh serngana bos baka maori. Na kena raw ber nangan. Iya. Korbula le utang nangan maori pas tak na lesson brande. Science bata kena maths. Ko ako enten tahu bakal lebu kini lebu weekend. Iyo, dona kau boleh kini ke bakanda menta postak ngana nda posta. Belete lebu nangon bakanda sare na zaki na posta bakabalang. You know, you look up at the English language. But English language is just one of the many languages. Iyo. Ke bakanda bakanga taka na nonda posta rekila nangone ken balimbaler na kilabi na koira. Na ulutanga nda bitan na taka na algebra, na Pythagoras theorem, na trigonometry, bakan dua. Na lesson ni physics Iyo, waray bakan doon nakakuha, na rendre bikor. Na turraw na dingom, na kilangan ba sa makababalang? Kaya na, minta na numitik, na kila. They will know. Yeah, if what's about Fijian language is the language of delivery. Bikor na lumenda, ngani tuke, na rede na visaw, na non rakilaka. Na marota ka ng bumibuli, but hindi rakilat ka na kaya pakatablit sa kabila. Totokan din na. Wow, revolution. Benaka. Okay, geology of Naitasir. Iya. Iya, nrabul wala ka Pula lavo. Right, geology of Naitasir na vitalo ni kwa na beul ni Bonua, Tomunivi, menrau sudurenja sandara chuk na mapea. Nanrau pleto, batakin na drainage system na beul di wala lebu. And yasan na pakaturang. O Naitasir. Benaka tati. Nakabali besar labo. Iya, babi di binaksar chuk bikin na siya mati kumain na nanda vital no tikun kuwa. Ang gondo na leso ng total takapag lebu. Aw laki bulida may nambo secondary. Aw bulit talaga yan tita kumbaw. Ano kung gas ni buli may yan tita kumbaw o Mrs. Mere. O di na maraman nilaw. Isa nung gas ni buli. Do Miss Babe, ito sa klatsaga Mrs. Teleni. Iyo, klatsaga Mary Babe, iyo Mrs. Teleni no kung gas ni bul ni geography. Chisala Teleni. Iyo. Do talita ko bali ko na bibata buli ni geography. O maningole na university ni Davao laki Turkina na no degree ni geography. Kung ano kinong talita kinabiwasi. Ni ko na ngante chuka na ul ni banua keda may tomaniibi. Ano wasi ruti ko na bitano ni ko na be ul ni banua mountain ranges. Tomaniibi o menro sudu bat kenanraw. Kena van na udi way lilebo o sabak madal taka chuka luya na keni matay na waindina na wainimala kena karuta lala ko. Na wainimala na wainibuka. Wai manu batake na buno kali arto mai chinke na reware bai. So na va na udi wai lelebu ya erto matataka kedi chingo na sano ni Tasir. Na gare kina don din na sana se banua sautu na banua ngo on Tasir ko erto na va na udi wai ya waindina wainimala wainimbuka batake na wai manu. Erto sanga nrondo keda maya sanga merto susuke dur keda kina udi wai na rewa. Dokter te tako sunga pala tukun chuk mendano kando Amelia sanga dengoi o Veniana waini nau kakwa nungu friend Minslandi did get nursing in Maori languages. Ina kan bimbi na bos. Dia na sar. Belata na bos sabang tekan biba buli na be classroom. It's just a method of delivery. Don. Sini bisa na textbook. Textbook lang tunga baka babala. Iyo. Ya na nomu deliver tanga. Baka madal tanga na bos baka biti. Pero naman totol ng natomboka. Nakandrendre na bos baka biti ang galeri na bos balang. Oh, nakinbalang ko. Iyo, kinbalang kakedi baka tak nga na bos baka biti. Na bos sarangan isu man kor. Kendo chuk melon tu rambla kan bakalaw. Dia na sarang. Kendo chuk may irando bosa ni bakara arnandra. Karena tombok nongan ni. Galay ke baka andra kaberbere nagalelo na tutorial nangoni correction galelo ren textbook. Kisa ang mutuwa saranga baka na kor. Na tutolo na tombok nongan ni. Wala na lang.
Dil to ko mo ia. Enta ngole ngo na ulutanga ni geology na geology of Fiji. Sebenarnya na ngole ni na bono ni tasir enta na reda man na geology of Fiji. Ni reda chuko ni rona peleti. Enta be chuko kino vite doya na Australian plate kena rona Pacific plate. Rongo ro toko viti ki toko ngai barita kan ngai bida na mape moni ngai saraba ki na rua na peleti ngoi na Australian plate wat ke na Pacific plate ia viti na voli ku ke viti voli ku ke vikumbia tiko kina na Fiji fracture zone na there baira toko kina na Hunter fracture zone ngai toko na sana tokalau na Lau Ridge kona Lau Ridge ngo rose bola katal tu ni siamo chuka ni kitonga no ke se matale no vida na kabala velita to te bakana na ve buni ve batulele na ya buni bura ndambe to kinai don vina kongo na map ona bia barita kai kona Australian plate ko o barta chuka Indo Australian ngore ke na Pacific plate iya tare dia reviti ko toksar ngana ken Romalio tokdar bona lamo iya kono bono ngore ro toksar ngana ken Romalio ko ngikina kana bana na buno ko le tai kikino na online ngo iya dari kina na rona peleti roya na Pacific wat kina Indo Australian na toka ya babala tok ngau biti balete ni chuko na ken Romalio na rua na pleti ndo bunga na ngone ndo bakila ni ado na une na kena ado na une na vital no baksa inisi bartik ngone kina na ado chuko ni une na kena babala tiko na peleti ratu na ruku ni buru se na ruku ni nonta bianiano ko ngone kina au we was ngone kina na itukutuku ngo membaleta na plate and ready to go there's the world's major plates ready ameda na Eurasian sanga chiko na African, Arabian, Antarctic, Philippine, North American, South American, Nazca arto na peleti lile bo yani wi buru anga chiko na kalalai iya na ya ngani banu iya na Caribbean sana kalile bu ko taribiti chingo na Indo Australian and the Pacific plate iya na dona lesson ki mem do buli da bakle na university na geotectonics ngon na ya ba balangona ni peleti ko ba madal takati ko ya o ko sema bakle sarango ke biti me bakanda rede chingo sa chikuro na peleti lele ba sanga chiku na Fiji plate plate ngor ko enta bichikino biti sanga tiku talanga na Tonga Trench kona Tonga Trench ko sirso ma sar me bakando ira me laksar ni bando ni Islandi ia ni darede chiku na Tonga Trench ngo ko rando ba murian na tubuto na ngone rando ngol mikina na bulan batambata si na Antarctica merangai lakota ke ani kitonga rando laki ba sudukina letale takatuna wai kata rebina ka mai Tonga o tia sarangai sukulistal merando ngalo listal rabag mura saranga men Tonga Trench ko laksumea me bakando don sumsar ina Antarctica trench ko tokte na ikeli lo mani wasa iya ngotale na kena itambatale ngoko sana semati kendeani kina bonova ka Papua New Guinea mengoleni vaya I Solomoni ke New Hebrides daga redani bole toka ya na Fiji Basin na Fiji Basin na bakato na rereni mbeseni na ken Romalio wa viti bat ke Vanuatu do lebu saran na ya babala ya tiko na ken Romalio na mboto ni Saulo ngota bitalo takchuko na mboto ni Saulo dora kabina kango menta bulida na beka ya tu na loma ni mboto ni Saulo menta kila na ya babala ke na kena buli talanga mena burbura na mateni ngona ngotale na vito se aki kena lorai na beka tu na mboto ni Saulo ni ndarede ni koleb na waitui ni ngone koleb kina waitui wasar tungango rambul ke bit rede rambul ke bit go rede kanta butok mera sanga siru sombendol tamani kelile butok ngore ba kumure sumsar mere da rede na bimbi ni nonda kila na beka tu na mboto ni Saulo kanta kila talanga kina na be ya babala tu ia ninda bulida na be kamembaleta na une sana be ka ke baya dara kambimbi menda kila na da mande tuira dokte tinore de na ikeli ngo de ur mai ya sana ke no tan rongo
o New Caledonia batike Vanuatu. Right. E ngutu atak sarna tu Solomon redir tongo. Le at sar Papua New Guinea. Yo ko ngutu atok idake e dauria bakandua sar mela e daur maitonga. O ko nei kili ana tongan trench. Iya. Indari talanga na bibono talanga inda barata kan dari chikungo era bono utuni au na minerals. Se na yautali Iya, nda bono nda ngol talanga ni bango Vanuatu nda talanga ndone ne nungo o tana. Kada mboti tunga na volcano na visinga. Ndona non to uli bono kame kamatunga. Visinga todo. Visinga todo. Nda gere tikino ngona bimbi ni nonda vulida na veka ado tu na nonda beaniano. Gondo na kena e vole kadake. Nda re sarango ne no bitilevu, nda gere ne no bitilevu kwa ya ne no gastondo. Ngo. Reto ni babolaka ya ni ko saranga ni dalangande ni tasiri enda na buli saranga kina na kena buli mai na burubura na mateni ngona biba kurumbuti kindi ni ndare na lesson ngo na geology ena nonda buli saranga na buli ni burubura ni mana wasa me masa ni mana wasa ngore labo me ngai ndare na be totoka uli ni bona rambultu kena be ne andena dena saranga iya Iya, dagari ko na kena tos juga na bitang no membaleta na Fiji platform. Dagari kino ko ni torto ka na million na mbak Saudi. Ngoira na bitalo na field baka geology, elebo na ngoner sando tuko na nga na 40 million years. Da bandin din takina na kena sambo ndoto ka na yan yung gase, na yan obiti. Kung ndo talita ka bagalib na saraba na itambang ko, balatungo ni bakarita kasar nga nabi kaya tu nambot ni Solo. Nabi matanggali yanu dati ko kina kila na kontinent bekang go kung ko na yan baka na buno Amerika era kontinent liliwe sarang gay chiko na yan lalay. Kaya yan lalay na Allen Ak. Ebe baka teki Hawaii tu. Si Witi. Yan tagarita nambot ni Solo bato kaya na era kiniray. Sangay tungkol na ikil na trench. Kari sarang alabo. Sampai terangan kona ocean crash na uli bono. Gare. Era romu tu nambutan Solo. Di na saranga. Sanjen. Kundo tukun itu na Ocean Ridge. Ocean Ridge ngo kongo ko baka kada tok ngo baka ngoro na pelitu ngo baka divergent. Dua la ko bango, dua la ko Iya. O kongo ero convergent. Iya. De sama mai. Iya. Kambala bono chukine kele ero converge kina na peliti. Iya. Kambala kona bono tokan andala na bono ero Iya, kaya baka rin industria mo nga biolo mo na subduction? Kona bosa na subduction. Subduction go. Iya, subduction zone. Kona subduction zone sa ngangor kung dolibu kinauni-uni. Dolibu kinauni-uni. Kongo. Iya, balatin indo na peleti ala ko sambuchiko. Iya, indo na peleti tok nga bakang duwa Iya. Na umbutan solo ko na era bachungo. Ito nga bakang kambala kanggo na tumbuta ko Kongo laksum. Doon saranga. Sanjen kono laksum go Kongo baka buni kinauni-uni. Iya, ni roya babala chiko ni ro Bima si chiko indo na peleti kinando tala peleti. Kwa sino muna na sansan kando baka ando na inanalingor na baka buni me kadang batikin. Na volcano. Gari. Kaya baka sakaw ko na ng rawi masin friction. Friction. Kaya baka buni na uni-uni. Iya. Sanjen. Dagari kina nang bimbini feel ngo na geology baka tawli kan tatal me baka tukun chuko leya si randio na no nangona rando ngole ni kina na buku rando bandindi ke merangole ni tasiri merlaki di baka dikeba na bono sobi sala ko chuka ni ndona ndoni buku ni manu buka ngol tal chuka ni ndona ndoni buka ni ika Raka matali kina talo ni roko randio tadi itu kono ko ni rala ko ni na buku be so tarbenaka kena non vital na chukume na ngasa chukume banwa mbelet na non life experience dena ni ra chuku kina ndongo no bola bor sakila chukuna tabenda wa be so tarbenaka kina non reba madal na kilaka kambe karena scientist la ko dena saranga gotal sanga ito kana kena samringa ngona utetinga ni mapeo bia bakarita kay na buku ni Indo-Australian plate bat kena Pacific plate ro taka bitan ro isanan dua Australia iya ang kona Pacific plate iya sanga ito kala mo kana Fiji plate Don. na bilete ni biti iya baka tapos na Fiji North Basin go tarisi ito ko ni baka raw duila ko chungo iya
na Fiji North na North Fiji Basin baka nga ertundo bantak nga na bosa na basin baka nga na basin basin into to kami salongko into to kami salongko baka na Sobi Basin so it has an outward kami maro chukungo na low basin because it looks like a basin na bunongo era to kina na wai batikina kena dui wila tai talanga na dui plate era tuira ko to talanga ko duala ko bangko Ndongo na ko madalta ka na low basin ndo lakino ang sara de na soata Nira dir tu mai was-was. Di na sarang. Kung kanya babalting ko na muton solo sa. Doon. Iya. Kaya na bida na bitalong ko sa lang kay Semayan, standard rin matang ko na bitalong ni Geology of Fiji, siya na geology ni Burubura, sa nagingwale may na nonta to Vanua na Pasifika, sa nagingwale may ngoy viti, go sa nangwale sa reani ki netasir. Balatong ko na ulutangan ni nonta bitalong ni ko Ya may pakawa pa madaltak ko yan na Cenozoic timeline itiko na geological timeline. Ngon na timeline na rambita mawira na bunuway ni batu. So wira na geologist. Ndoni itiko era kay ni basa nga bul na milyon na ambak sawati. Ayan kaya na bakan ditaka ko yan kaya na mbuli na bura-bura na bunuwa tiko kino kaya ibiti na kara pa madaltak ko ira na bunuway ni batu so wira na geologist. Na yang bakir tukunoira 40 million years ago. Loma ni bitala no ya ni 40 million years ago chukukina na wasi ni ngele. Se wasi ni batumbek. Dosar ngaya na yabuna group. Na buna utalita kina na wasi na ulutangan ko ni Geology of Fiji kena Geology of Netasir belete ni bakay na teksar na kina yavi ni buno ke Netasir. Na taro itu kubikenda na tabu no punya pakai nete kina na yadi ni puno menitasir na kere ngone kini ni kilai ni na puno itu kina na puno ngone tasiri kena puno talanga baya mengole ni baya na kaubanra era puno era tawani makau na vital nongo mindare de mada na veleti kwanda vital no takachukumi ai sa chico na Indo-Australian sanga chico na Pacific na ndelan rongo chico kina na yabuna na yabuna tok mera sangay tok na del ni yabuna ngo sangay chuko ni dakin na weni mala group sangay tok na del weni mala na menrosu sangay tok na del menrosu na dholo plutonic nagere kina na rabaka ya dala keditu na yada kedi ni batu bak madal takating to tokan din ni nagere na nona sa sanga oira na buni wai ni buku mer kila bakati tomu na buli ni bura-bura ni kila na bura-bura tu na buno me ko vitor ni kai te ko bulungan na kena tu na ul ni bono kama ni dare dona ya sorang wani ara tarong chumai o viti tu kina na volcano ya ke bakandare de bakamalu na be ul ni bono me viti enda kila ni rando kama tu iliu era se kama tu be kana ngone se berita wan kina na bono viti la bo ni sa tor tok dona ngone balap basta nga bulan milon ng tamani ngaw na bakita mer baka murya talanga na be kahit kuno to ni balatang bela po baka sumata ka buli na boro ndo baka sumata ka ni lebo na kan na ngone dapat kan na milyon ni ambaki ni batu sorte sintaleta kan bal na rai baka lotu bachuka na nonda rai na itoke yan ni baka sumata ka na balatang nga doktor ti kuno ni sambulo chino boro lalatu kena bal na kena lala tu ya sini ni boleh boltam buna bala buningo ne lala tu so the ages of these rocks sini de kala da kalunga kila ya ocha sangka me ya kana membul lebe kambul yang bul lebe kambul era enavat betul bal tu kena minerals na phosphorus na sodium na calcium na periodic table kena ni chemical element ela kuma bana be botungo era kena gembul mendra kaban lo menebor kagara dikino na buku na kalau na tuba na kana bekango ya na basa ngula milene baki era na ngai ba madal ta kambak na bunu wani buku membale tana batu na dabana buna rakaki ne basa ngula milene ana no mucho men ngai ngole men do men na mineral resource department me ba madal ta iya batani non rato tambani rakaka kay kami buli talaga na geography menitong kas ni buli kino professor Patrick na ya ocean baka motel ni rona bedang do kana science berarti kena kaitu kan di voltam ni rauni beda kadang kembali ni cakap apa kemadal era nakila nakina dawe na basa ngabul na milyon na bagi
Sa toka na keni ba madale ai sa chika na yavuna sangai tarava mai na wani mala na yavuna sangai uia wani mala sangai o detalea menrosu ia darede na ya keni buno keni ngora chukir keni meditasir totoka ni ngai bulida na veka ba sainisi en kena ba madala tekitiko na nondo pura Abiti tali chiko na mape uwe baka madal tako yango. Going to nga na table, na geological table. Klani sambe ko bira na Tory Geography Mena University. Sambe ko bika munisa na Raiden Beka na mape baka ongo, se table baka ongo. Ena kena do baka madala taki na quaternary period. Sangge lake da may na kena bimatangalingo. Iya. Well, chungo na aeon, sangge chungo na era. Pati kena pero ko quaternary, ko kachuga. Sangga chiko na niyo chin, sangga paleo chini, sangga ngona ken rabi tambayan baki sada. Iya, na Cenozoic era, kona Cenozoic era ko pa madal tachuka. So that's about 40 million years ago, eh? Iya, sangga la kumengo, sangga tu na ken bimba bak madal in a Pleistocene. Kena Holocene ko sa wala kang may mendonia may weekend na tawana may na bura-bura na saya do may na tamata tambusa kayani na nonto bonua yang ko wasi chungani ko na beka baka sainisi ni beka era baka madalataka na buku non radaka daksar nga baka tambe kindua na kena wasi may na betukutuke so membaleta na kena buli na bura-bura kena batu and bulakaito Nak. Iya, may nabital no sa ito chukong ko. Sa ito doon, may tangwali sara, may dareda na bi uli mo no, ito ko ni tasir. Pata nabital no, kaya wali chinto ka ni tasir, Iya, kaya ni matay sara nga na nanraw pleto. Nanraw pleto, tolu, va na uli mo no lilimu, o binakata mo na wasebi kaya ni kuwa. Matay sara nga na nanraw, kaya nakaroon na korang basang-basanga, kaya nakatolo na menro sudo, kaya na kabao na itarandamu. Doon madalong ba madali kaya mo? Yung dari tungan ko na kinarto der endo kilitunga korang mas masang range donon dolu donon raw wasang bulka bito na mita daba kasomita ka 1.147 kilometers ya menemutan ni mena sea level ya sambo der seranga yan takareda ni boleh to non raw pleto donon raw donon dolu na mita kembali donon kilometer na kinadera mena wasasay sangay to kamen raw sudo Evito na rato sa kawalo. Iya be raw kedeng ko der tonto berto ni tarandam. Donon dolu donan raw 5 kan donan mita. Kan da sintan dorong di tarandam wali Don da dorong da tunga o men raw sud Si korang basang. Iya do makan ni ko men da na reda na se dorong na ulni bonongo ni tarandam. Ni tarandam men do serangan na tu libono ke korang basang. Ya baka rombai chukon ni bonoya. Bono tango makimay be sobi base menro sudu sangga rota koro isan iya nasaranga enara ke sobi iya dara kau tali takabali bu ni sanda wili kaya na ulni bonua na kena buli mai na mateningo na totokan din indare na ulni bonua o nanrau korang basanga o menro sudu bat kene tarandamu ia menda kota lang ngule da na kenra tu malio ne ulni bonongo eran ronro tukina na bibudi wai totokan din na nindangere da na bimbi ni ken tuna wudi wai komera ngole ni bakaya singa toka sangga tiko ko ngole me bango na reo sangga tiko ko ngole na bua na sana me bango sangga tiko ene na wudi wai namba ko ngole ni sando gere kina na bimbi ni yan ngo bitileu ko ndo toka na yan ngasi me kanta pa matal tak me yan na kena buli na burbura me do me ni kuera me kalunga tasar na we kanta meditasir ena ngonera dambe me kina nondang gase na kena tawani mai na bunua bitileu era like doni saranga dona bonua sautu ni rotuki na beul ni bonua kena be wudi wai kan ni be wudi wai le boda butika dokter ti era tako sobo kenchi kuma nasa na bakaturang den la sar na tasiri na ko la kuma nga me na kawan range na mayada na wani buka mayada na tasiri den sa na wani mal
Iyo sangela kumena wandina. Bate kena way manu. Gore. Ramai sama keda ni tas. Iya, dia nasaro. Na bartak tal nga vital na mape. Na lebu chuk na mape na buli ni ko baleta ni donia sar chuk na da vital na take ni tasir. Geology of Netasir. Kita nang besta kana map santa na be buli ba. Be barra utik lebu ni map. Masa wada mustale. Mustale sar kala tin ren take map. Oh geography. Iya, to geography bat. Oh right. Iya. Gotale iya. Oh, vinak malibu nroya. So na yata po da ronga tango. Iya sande na iya. Sanji no to bali may houses may wen makut. Sanji na. Bina ba lebu yo. Naka. Tok ngona na kembal na be Sa. na be within way lebu ba kanta kay. Totok. Vinak bali sar na siya matikumay. Sino mo lebu kina wudi way na wo. Siya kan ngula kina wudi wen nabo. Iya, patan wudi wen nabo ni rono may sana kandua. Patan ito vital na taki ni tasirci kwenta na rede cingar to na kena borto ron resana ndo. Ya na wuna kede lebu cuk men tas. Do no sara. Sana ni tas. Masta le ngor na dax ni geography. Oh, sante. Na wale masta. Andon. Iya. Obo ko mbo momanta. Bina kosta. Iya, ngo nga do na mapital nga u binakata mo baka nga taka u maru taka baka lebu na thesis au kunya na ibola mata ke na Google na nungu talita kana bika baka ritek minko membaleta na watu eso kune na nonda pono ia klani lebu na ngonda kay sudu nga mai sa datu enta siang so cinta kawita kana batu ta mande tiko ia enda talita kaninda garidango na bi matanggali batu ledango na kena key of the different rocks. Na kena bi matangal. Chikungo na Waini Kobu Ridge, chikungo Waini Besi Laselebu Ridge, sanga chikungo na Sobi Trough. Iya. And then we read talman ngo bita talen na nonda bita ni ko balet ni ulu tanga sarchunga na geology. Au klan ni na baka bulu weekend ni ndaka nganji ta ken tasir labo. Ndaka bondo kamba na injini da buse na bondo bale mai ben bilimbili. And then asa nakawita kanang gele bat kena batu. Tiga na batu ni be ulu buno kede ndunjir matanggal wat yang bulit. Go, so na din batu ngo labo. Do sar ngango na sandstone. Iya, redang ko lori ta kami ko na wudi na wainin buka. Redang ko uni au tal ta chuba le na mapingo. Ni le na kati tombu sar ngai bakare ta kabike. To so ni bala le be nanu. Iya. Mr. Sarbina ko mastale. Gore. Na klabe na ko. John T question ter geography. Iya. John T physics. Physics ko chemistry ang masarap na. Iya. Ko chemistry sa ko bu may kinabat. Iya. Ko le daga to na tamban ni ba to may Australia. Iya labo kla kwar makmak te chiko. Kwar lalain lolo. Ya ir na dan rea na greywack. Greywack is na sandstone. O kwengo. Iya. Go sobi. Chuko ya wambu matomani kembala ulu buno tomani dono dulu tolan ro rasul ka bana mita dono sanje ko kona wambu ngango this is more in more detail kongo kona wambu ngo kwendo ni searchunga na bono mi tomani keda na bitalon tek tomani ni kwa bela to tomani is the highest peak in Fiji chiku saranga na sana on Netasir iya o chunga sa to sar merango na dia memana sa sande na raida. Iya, sama ni kina nawani mala. Gore. Tomoni bital ngati ko me kina nawani buka. Dona masangana. Dona masangana. Dola kana kawan range. Dia mutu asranga me tomoni bisan din. Iya. So na be boti ango na tarndam. Tokongo oisoi. Iya. Ko ya dak chokina na bangangara. Sangga tongo na sobi. Erto matanggal libot pati ke darto ya bute ko me kina. Sangga tongo wembao. Wembao tongo. Wo romane. Chungo sabura. Sangga tongo sabura. Sabura ko chukina na tumbuni wai. Para ngulu chukina na bono kede suba. Renta ka kunta beta chukina be bono bango. Yo. Baleta na bono saranga ndo ngulu chukina suba no sorry kala ka chukina na tumbuni wai ngor mi sabura. No mai sabura mana sana baka turang na tasir be kina na kan barang chukina ko. Don sarang. Ya na bital no kina na kan daru ya ule sran di on rambul teman. Magro me dabu charchu wele na dam ro no numro tal no rong nako. Ena ro na madao. Itu kono ko endo no mono na so vital no na matentu me bada ko me endo ne baka sos ni wai. Mai bana sobe. Kono wai ko mutu amaya na sobe riba. O rongo tal chuna bi ko en kasbio na taka chiko. Na wota dorti ni sa chuk na tu matentu na ndo no bala usar. Mesalai viso mesalai subaka sobe kina na wai ambel de la ko me kin tor matagal wai. Wai ngunu benak. Ni sura ya rara no ni sura mai. Melak sarap ako daw na sos no wele. Di na sa. Mo to ko to kumbe kay wala kay tamabuhay. Iya.
Iya, ndaka rin na bitala ni kuwa na ulo tanga tsuka na geology of na itasiri. Au ni taka ni na tali taka na bital nongo mendara ni da bulida baka tito musara na ronre ni udi wai na veul ni vanua na kena venga kilo na kena ven budambuda. Iya, ndonga na kau binakata me o siatal nga weekend ni kuwa. Au kla ni bunga bikim ni na rede tsuka na bosa na basalt. Basalt. Ko nda rede ngo me tominibi takongo na sandstone korto kalale tongo. Sanga tsuka na basaltic conglomerate. Kona bosa kunikina na basalt, era sema bate tsuka na ulni bono kama. Volcano. Era vatu loloa, era vatu koko. Koko. Baka ngo dari tungo ya wengo. Vatu lolo koko. Iya. Ira talangana na tangasi, enangon era tekabu mera baka nga takakina na vatu, era do baka nga takapakalibu ira na basalt. Balete ni watu ngwanga era baka entakatalanga mera me musukin ele bunaka mera baka ngata me bakana na risele gosa na kene baka ritaki na grey wek kona watu baka matal taka chuko miluya kongo kona isor na tarong chuko la manda na grey wek. The grey wek, the other word for it is sandstone. And the sandstone looks like this. Ni nagare na beul ni banua and na ngole ni kina menita siri so na ul ni banua na batungo na bulimbuli ni kana batu ndindi na bi matangali batu kla bungo bikem ni salkila ni sana buli tambe ko me korni buli na basic science geography talanga na bi korni buli ya ngonga na lesson ngani nanda vitala nanda bako bi binakatikin sana na tasiri ni bungo na ngona nda tombale tungan del ningel nda sa ni bakanta kawitak sarba kalebu na dabmana na batu umana tungo na min rosudo na batu dabmanda toru tungo na ulni bonua ona tarandamu na batu dabmanda ka toru tungo na batu o korn basmasanga na bitan no sarangani ko na bukai kenda na tikena Siya tomanevi. don saranga Sandina. gonda ngante sarango ira o klani bungo weekend and do klani ndali sisili to wai ngondo na wudi wai mai ra da rede kinango unding tak ngamen na tambong ko balete ni da rede kinango rede na batu gora kana bi matangali batu o klani bungo weekend nganga ile siliki na se meta marota ka na desireki ver ngoni ena le usara kanda na bulita ngona membalete na bito se aki ni burubura boto ni sauloa ena dela ningele kena bula ni manu baka tau sarchinga ena bala ni burubura kena lista ni kena buli mena burubura na mateni Sandina. Nung madal chuko Dr. Tio kasumta chuko na be company rala ko chuko mer mengangia na batu. don Na kwarimbe kanta kae. Nandungi matangali batu mengangia me bangata kina na kena buli na semende beka. Sana kena buli na yaya ni nanda tartar baki. Na ngau ni sala ni matentu. Aku te kita ngamen abi batungo. Dena sara. Kembali orang talangan na geologist rada kan kembali kuari. Merkila na batu bakada. Iya. Rede mandanga ko na map makaya misawan nirto chicken nirto na flaming tree. Flaming tree. Orto sa me da ka bana nirto kwar. Manita sir mi da ponta pata menang pasi. Bine bina buno chicken na kwaria. O yorto na kanta teo me bola ka batu bula. Wara dolo sar. Korto na kichay na korto Yo me nasurtu. Iya. Belate ni siber ngonir lak mo irsa buli do me na mapiket to sta sarab chingo. Bala sakila chuko na buna. Sarkila chuko. Matangali batu. Gore saranga. Bikem ni na barong chukumai en na singin kuwa. And then na rede chungo na bimbi ni nonda kila na nonda mape and abi korkorenta chicken sa ngon nanda do tungen na kor kindal sa kel minalori sar mitukun kitu be mere na no mundo ulni bonua ramber ni ralak mia sar buli do chimen na mape to sarab chungo sar kila chuko ir montom ni bi chicken berto na batungo chuko berto na basaltic conglomerate chuko talanga berto na sandstone Kimbalan balik so kira biar kalian sandstone. Erto kila binak sartu kana buno mertum boy ala bo. Oh, binak taka Dr. Tin na ni ra parang cuma na lebu na bakanda go na toke mana be subur toke ningele. Toke ni ombula na nanda kila cuma na kangko ni na bakanda lak mer lak sar birto na mineral resources baka bunga. Iya. Merto litarong birto kita biar meta kau cuma dan nitong kangki di batu. Nada pun nom do report na balit na matanggal batu. Kar saranga. Orto sana cuma birto balit na rabakan dinti kana geologist. Din. Sa bola na kena reporter suli birto na mineral resources. Rangkai lak cuma ya sar access takara cuma na itu tunggu. Amen. Nimber rangkai lak mewich. Saranga meta kabon relation in business sangkar to bagayo takana Fiji Trade and Investment Board mendo non to listen ningang karabat cengkang ke batu. Comes back to research. Come back to research. Kona itu kengo kona kambing bina bata-bata ni bulungo. Menda biba kabulu dikina menda kela. Dia tu sabu kir tombe kacuna mineral resources. Certo na sope kana bata-bata ko merah kela na kan. Dia na saranga. Be kaya ento don merah buli dana. Gore. Iya, nanonta yombula.
Go saranga sana bitani go ndoni tukutuko sana bartak saranga bikemni go na ibak dindike bikemni na sar chikumai the Old Rocks of Fiji. Vamadal tek chikoya kono liustali chikoya ini tasir. Na kena bakaya dhani na nonda vatu lilebu keda vatu ngase. Kina vanua ni tasir. Kena matay saranganggur na lower Miocene ko kuha vamadal tak chikoya kono geological timetable. Na Wainimala group. Sangay to kaya, sangay lakmea na volcanic flows. Volcanic flows. Kaya bang din takgo niya tu na uli ni vanua kama. En undolu na bagsawat. Sanji, ena Wainimala group ya? Ena Wainimala group. Sanji. Sangay tukino gorto na be uli ni vanua. Koramba na tambungguto kaya virtu nesa separai. Iya, nagari kina na totoka ni dareda na bimbi ni nando bulida na be kame baleta na batu. Tutok Dr. Tim, yung pamadal taka chika na kina kadambot na Wainimala group o onron taka tongwa ito bakanto na tubo bati o Australian plate, Fiji plate, ya buna idaki sangay Wainimala. Kimbal no nakadambot na Wainimala group ya sangay to may token tala na korto ko niko. Toko kino na mineral suit, sangay toko kino na dolo, plutonic. Kimbal ni sangay na taka na vital longko baka sangtak na yun nunggo Hawaii. Na begalan ni ulibono kama keda ko. Ni nungono to ngande kina yana sas wala kay kon. Daruta ko so na buno ako ya sakadambot ito mana chinika bitu nanraw na ibat. Yo nindara na bibot ya samber nindo na ko itumbukin. Nanda baka samtak ko na basa nga na 40 million years. Kung natamba bot ya rambit na scientist yo komenda nga ya sa uchung ko bida limunan raw banan raw bekana ibat. Na bibot ya ko kadambot ko i Hawaii samber nga nindo na ko itumbukin. Samber bale tawr na ngaw na mengay weathering mengay kakamusmuskin na basal. Melay nuku-nuku mesangga rawa na kau mengay tino sarena nakasina mesangga tumbu mendo na kau. Kembali it takes a long time. Na process ni kena breakdown na minerals. Ewan doon na batu. Doon saranga. So the weathering process. So it takes a long time. Na kena na nung koy Hawaii siya nung ngoni. Ilebu na uli bono katulok kini siya momoto sartunga. Momoto tundare diyan kembal siya nung ngoni. Sember nira me dilabir na singa me luwabir na dangi me lakme na dangi lamba meron ni baka nrabiatak na uli bono na batungo na kena momoto. Ya ndare na bono mebiti elebu na uli bono baka sabango. Blata na weathering. Ona bartak na ninangu me keni baritake. So it's smoothen it out. Sa lebu na uli bono sa bango. Sa nrabia sa siya ni baka meramoto tu. Ni na wala na bono ramoto tu kembal balera bonongan. Geologically speaking. Kembal sangay kadambot uchungan na bono kam na bisangan ng raw sa undol na bagsa. Ano saranga? Yo baka sumta kam na o mau na loke mau na kaya. Ni o bigalan ko sa wala ko tunga noon. Sa kadambot ito nga na biuli bono kam. Iya. Na kenangon ni. Okay, ono be batak tan do la mape. Endo ya. Mas tale. Sibi na sarap mape ko. Ko baka sa abot sama ito. Ono batak kan total mape ko baleto na mape ko. Ang ko na uti nga sa bartak ko bikim kina o sa nalta ka bikim ni. Au tal ta ko kale na mape ko baleta ni kapata ki bitile todo. Me baka nito ready ni tasir chiko. Iya. Yendo. Obe ba mabartak bira na beto na bato ro chingo. Ko na bato to baka madal ta chingo na volcanic rocks. Na Wainimala group. Tagare kino ngo nambibi ni da ready bitilebu. Au klani mo gabi kada na bitalo ni ko sa na ready bitilebu in a different light. So he's starting to see the different rocks. Ito ngo ndugor to be matagali batango. Ya ko ngo boleto ngo na early Pliocenic alkaline volcanic sediment. Volcanic. Go bartak ngo ni na bono erto makatagchik ngo there are volcanoes that are there. Sandena. Ndare dari ndabandin din tak. Inalibon na be uli bono lele borto nan Raupleto. Orto Ivoma. Orto chungo I Menrosudu. Erando volcano tiliu. So there you'll see the evidence of volcanic eruptions. Wow. And volcanic sediments. Ernatukin. Santora buli mbimbi Dr. Tim balatan ni kadana to keningeli. Ele weekend na na tukanda da vi talna tatunga na kada tu en andela ningeli. Iya. Da vi kau na manu na. Kito to vi bal takchunga na buni uto kana buni niu. Ni ko men da biso takaman. Da na buni uto tai. Gori. Aba kasum takasar na kau to kan. Naka ferkoroi na ilabo mberember. Pati kena ilaw tutolo. Hindi na. Ilaw mberember ko nakau ko sambolo tu na sambera mandangan ni nda sudo kenda.
saratu Gore. ia kento to mai beval tak chuna kato sintea itu sintea ra cuma ngan to no bunu to sendo no bunu mango sendo no bunu Don lavo. Iya, gotal don bulu mi Mongolia vinakabale na semati kumai lo selini batikota. Gosa ni barte kini sona batu reda ngoni kitongali kilkeli no kitona tambani ni archaeology go na beka rambulia na nantangasi go sona matau batu aida kona vital longo ni na taronga chiku na talon manda da kapchungo dokta tina le chini be go na le chini sarangango se me taronga bakto dokta tina la kon misio me boleh tu mikir ngor na matau batu nda baka sama takana da kena na matau batu go sarang balete ni kilabe na kana nantangasi nir sar mai tawana na banua sar reda na batu sar daka takira mera baka yang ataka na beya witu na non ra babul bulitira mera baka yang ataka me non re matau bata mera baka yang ataka na ya mini matau mera musuko kina kau o te mera gai dibita na kau ya men gai tarakina non ra pale se mera tai kina non ra wanga baka piti sembera kina kau kame Kaya na bital no kana le chini na bital no sa kabuto chungo. Yo na dama na batulolo tongo. Na koringo na obsidian. Era tiki ni volcanic rocks. Sanden. Iyo kona batu nganga tongo ngoro kordo baka ngata kana no tangasi misele. Sera musukin le ni manu. Se mera torkina. Na nonra batu nganga tongo. Totoka. Iyo obsidian na tana chuko baka Chinese na obsidian. Iya. Iya, na tos chika nanda wili mape, kena o klasa abuturi chika lobo na sar mape. Saya ngata toka, ora na maro chuk mustale, ka chuk mustale wa yongor. Ko dak sa ko na geography. Iya, o di tak jadi tali tak chuk mena bakar rongo. Iya, le besar na vikanda na vital tak ni ko. Iya, go men sa ngoni sare in ulnya bono tomni. Siapa ta lobo? Totok kandena. Oi, basta tungan ko na kene cross section. Iya, dari teman-teman ko na cross section indo na ulni banua. Bako sibe na kena baka ngatakin na ronron ni wai. Iya, mena ulni banua. Santa bitang tak cuma na ulni banua ngo santa nan jawayani kina wai. Water cycle. Water cycle. Basic science form 2. Correct. Right. Pamadal tak saran ngor labo na bimbi ni wai. Chiko na surface water, sanga chiko na ground water ngo. Ni kakir kira nga chiko barong chiko ngo ni tarandio. Iya. La veka que de tu comer dolo y montomni bi se te come bi na no sobi e na bati que de bertone bakanda to me rewa se bada na wapi barang tu mo na onge mulu bina ka nge mulu bina ka mata rombul ke mrau rombul ke na wakanda no barang tu vital no rong maleka bertone wakanda to no kode to menitasi re dokter ti na wai ke tu ndal ni bunon rokon go awor ni ka wai ta ka wale ka wai ta ko chukarango kona grano ta korto sama tao taba ta chunga fi jota yo kona kani bulu weekend kona bata batango mendanga re ngo ngona be kaya da kona grano watango e wara tal ninga baka so sabataki seme baka wani mataki ya e tao taba nga e tubi na kasaranga sarto limbilon ya ki ya sarto limbilon ne kena kantaranga chungo metumba ena buku ni non rakila na dabas na casa tora tubici kona bulungo memblet na buru sa ta dia na saranga dia na todo ko yo asango lang ni chukmay na sa katurang mera may angaro wong botel leutal nga na nonta biasa na be saviti uli kina na wasan ngone tasre leutal nga tung kina na be toyo bango gran water iyo dia na saranga o bina katsaranga menda vitalo ni komenda ngwal menda ni tomnibi menda la kirede kina na ulni bonongo adana baka pertani o Mount Victoria e dolo tol na rosang bulkavana mita na kana bala na kana mape naka sandonia tatoka o tu chino mape okay la vitali chukiliu okay sando iya menda ngante manda ni tomini bi menda la kirede manda sona kai tiko loma loma ni ulni bonongo na korre bola kata toka na ulni bonua o tomini bi na corona vai don iya sona tukutuko wasia tuko lobo membelet na kana lista kinange sigmo dalo sa rito ready pa madala matakin iyo lease reserves bertolo kada to may kina matin to na may na bay iyo ortolo kada to may na bay na kana sangay me marroy na bonongo to muni bindar da kale berto baka derto sini karora ndaki baka samtango na bingrabe chiko berto na tambanan ni TLTB na nonte yambula mendale sanga menda tango makasanto na vital no balaw mesanga me marroy as a reserve me da kabana matento iyo ndangare da na umanggelango
bida ko 510 native land na irna tokeningele tokeningele ra umana tiko na bono tango makingo mai tomuni berna wakanda mena vai iya na kena wili todo ke china ka bana undolu na ekte sine eka ekte china ka bana undolu ndon raw rosongo bulu kali mana ekte robirongo raw crownland iya ngel limatentungo ngona taro ke de taro ngchungo me crownland bakada ni tuna kende toki sina kanda darenda bakasa mutaka menda vital nota ka runo undolu china ka ono na hektea na ngele baka crown land bote ken to ngele bole baka ndo senda kambe kana ngele mbor nam damo crown grand sana freehold en dono ndolu ronan raw wol song wul karona hektea na ken to wili to ko ai la kerto barang cukup beka mai na wekanda me na vai kla na buku beka ber na kila ia am beka ndo sana ureikina rene beka ndo na kena ngoni salami tango maki me reserve amina kan sol mi tango maki ia me marroi ena buku ni vital nongo tango maki ne ombula iya 53 native lands 2 crown lands and 1 freehold iya tiko na ulni bonongo o Mount Victoria se o tomani bi ndo mnanga kabina ka tarisi nanon raba kayo o erna wakadung ko batike na matentu metang maki iya sekan matali bitin beka bikim niyo ni sa lisum beka mai so ni sa rede so ni tamba au bangara so ni tamba ay latak sana wotin beka no mapi go sa so ni tamba ngai membaleti Mount Tomaniivi unita kan ni natali taka so ni tamba o si chuka ni kuwa bakambulu sar chuka na corona vai ke bakau ni bakarong ti kumaina ka binaka ni kuwa ke bakambulu sar chuka ni kibikim ni ke sema rongo binaka ti kuyani na program ngo ni talno with Dr. T kito sa bakambulu sar chuka ni bikim ni to doksara en binabio kanye mai na ulni banua o Tomaniivi ngo so ngani tamba au kunia mai au binaka talnga mo talno tikirto na talno tracks ke bakabarong chukma marita Manly ando na maram ni welesi kasando kau bulang itiko en ulni bonongo Mount Tomaniivi dona kamo va madal takabikimuni na ulni bonongo Tomaniivi sambon dona ulni bono rong en BSA burubura Wira mandangana bulang yer dongol mai biti do bina katsar nga merangole ani merlaki butuka se merangande en ulni bonongo au mandanga usambole chukla boke ngande ngo ibiti sanantola ngango na boda au na ngenreba saranga mo ngande molaki mbutuka na ulni bonongo Dr. Tina no muni alon dina moni bakaram ta kirna kawi to kena besi burbur me tabongo au na kabi merita Manly me free me kakuni sombe kem nindana ka moni na kambata da kana ulni bonongo wakantua iyo na yada ngambel ni ulni bonongo mera ona sana soma bertano kanda to mera endone lavo kunilenga rtole wanga mena karto binakata dona iya samboletu mona solimbula berto iya na lavo ya ena bukea na kena tango makina bonongo Dabo ka na kena dokter sono matangali rai na rai buku ro almatua ubir na kanda mena bese bro le sarsarani le somna non rai duru bukea na kena tango makina bonongo iya na saranga lavo kan ni bule kwa na ilavo mbera jana vital nongo ne lesunga bana kanto randio kemraun rombul maleka na kana mro metal notiko menda vital nota kan bakale ubirna kanda na kaombula me vitera chukumengo menda vital nota kan ilavo mbera kuni musna kau kuni kel ngel me wiso me dakina mani tambusara me vital nota kan ilavo mbera ena vinaka virna nda ka memori ena vinaka talanga weekend na token ngel ni ochina no ndi tambanga una erna la kuma ndivende me kakuni elikina na itamba rebina ke tu ene panda rebina ko dari teman tanga ko na be ulni bonongo sanda tu sartu nga indele Mount Tomaniivi ngolabo anda ga rede somtu me ko na be ulni bonua kena bipa tu konda vital no ta iya dari tanga na bipa tu na basalt volcanic rocks ko na grey wax ko na bima tangali batia ko sartu na loma ni ulni bonongo era ya butu ni be ulni bonongo be ko rebina yo reto ko sosar na korongo to merango to ena kana rena ba kamure sumu ko na totokan jin na udi wa yala ko iya tapi di bina ko be marita tapi di bina talanga na boni be korro era beto ko ni chiko na non doli sarbono yani na bulangi andare ngona ecotourism ngondo na ulutang kirobe ko talanga mini ko elabo don ni sarle rawi labuti ko na be korokoro
Rakoti ruchukan kina bulang yorona biotiningo Dina o marita. So ecotourism is a lot of positives. Ni ramarro na beuli banua. Era lembutuka ya ni na bulang na besi burubura. Era kota mene labo mbera. Lambera. Eyanga weekenda enangona ni ku. Dr. T, o kere ke bakausa na lako ibiti ne batapatango mo da buta chukina ve irna tau kinengel ta kuniambula. Ni kabina kana labo mbera enda na botai ke de bakantokina. Na kau tu ke mbula chukuniko ke irasambera mai. Amen. Labo tu tolo roma mbuta ko dikenda ngai nang kai mai. Ratawan non ratang rame los te kendo abu ki chungana milioni. Orentana milioni kune. Rame mbasura kana nanda be lalanga batungo. Ratukira kana kena be kau rabaka matiana kena manu. Ran rona buaka orentana mangichina songa daka. O charan rote kenda yana labo tu tolo. Labo da isin kotumendo naka. Kotanga mena vivala kena vivele. Na labo merambera. Labo merambera kotumena vilomani. Vilomani. Ebe kotukune volta be na daka menta kana roro. Kona vivala. Tungun so. Kona vivele. Menta vilomani tinga. Nak. Ndara chungana kana bimbi. Sabe ngun so besar na yo. Mbona kor. Iya. Sare rebina. Rebina. Kai toka. Nakabakalibi kami na sar-sar tiko mai. Nita kanyo nita lita katiko na bi talano ya tiko nyongo ena nonda saraba tiko na bi uli bunong ko na labo merang go kami na turang kin mara. Na sobi basin go na uli buno to manibi. Era sang wali mai na be say bura-bura. Tambo sakayan. Era may butuka na uli buno. Mentor sa bakay na naman na labo merang. May bada na babalang. Sustainable development. Right. Yan labo merambera. Labo merambera. So we coined that term. Labo merambera equals sustainable development. Evakandua. Erna ambula na wakanda erna ambula. Wakasumta na be ambula tunga na maraw. Di nasaranga. Ko kachiko na wakanda ranjona no. Na mano rabu ko wabu chukun dongo na bek. Gori. Tungo. Iya bikin na barang chukumai. Na dapat de do 10 kilo tomanibi. Au mani sarab ngone kile bi na manu. Dobir na manungo tukuni ni sa endangered kune ngango nambeka ngo nambekwa bakambuina bamadala bo ko buka nambek wor ko nambek ngo bambuni to korere baktan oboro rai sara ko iyo na nambeka ngo na long tail bet long tail iyo mbuimbalabu na mbeka ngo isini kuni bakale viti kuni ngai viti batake banatu iyo kanya kwa na senikau batake na woni kau iyo okay mbala mon sabsaba iyo ko talanga Dr. T na buke bakale na kana baka mautaki na bikau lo mani bikau ni ranguno ngana senikau so pollination na sanadar baka pertane non rata kata kan renrengo iyo nangun rata kabakina enambong ni ndamo na kay burura sakandi. Arto ya bal arto nocturnal, Right. Asikuda. Di na labo. Ya nambeka ngo ko nambeka lokan. Maleka ngo. Alright. Ora ko tokara ngona dingo. Ya ko bakam bueno tokelaki. Oi. Aseda ulos mbeka. Kona kena ko dali ko bakau beka nambeka chiko. Ora ni ora. Kona kena ngo ko melokan. Flying fox bikem ni na barong ti kumai. Na bang dindi ke kero madaka baka biotini. Ke to re ngona kino ko nangoi ko lokan. Ko baka unge mentakani. Balete ni rele butko na kenda wil na tan chingo na Pacific flying fox. O ko na kena kandua ko to sama re o cheliu ko ngoi ko baka buina chiko Kongoi na tail Pacific long tail bat. Iya. Kongoi kune baka lebu mai to manivi. Kongoni kena bimbi na kena marroi na uli bono to manivi metango mak baka mi na kaber na corona vai. Ena non ratango makatiko na non da banua kena uli banua ya kabaka tanga kena bekango. Sawareni kune baka lebu sawareni lebu na kendo wilwi. Na kwa Dr. T maleka baka lebu kento na kanto to mene tasir na bekangoi. Okila ke bakaya na bangarai lebu na kaya chuka na sobi basin ke chuka na sonangara ena rani kuntel ngakin na bekango. Ya orto serangkor to buke chuka na kena baka mauta kena kau ni bekau. Nda baka samta ka chuka na non rato yasana na wakanda to na mangale maira ngole mekina na director ni marangiti video nuni moko. Beda buta chuka nuni moko na kena bimbi na non raba matango maki. Na bi manungo ko baka buna me baka mauta kena mavota wakasamta kaya na buning da kuwa ni sobe kenta sembere mbeka mesena da ko kena buana sena buana mabota e tu kede ena be ko le bungo e baka moto ki o the pollination process era baka dor sa chunga na wakanta tongo era mbeka baka chulo saka verto na be bus na be matanga le num do mon mbeka do na manu yang so wala
dia na saranga. Iya. Manu yang era baka bunungan na baka mutek ni manu bango. Iya, lebih buni kalau biasa itu baka mutek na sini kau. Dia na saranga. Ara baka dore rakannya na buana na ngole rabuka kina sangkai lai lutu na buana. Ena be buna koti kina sara ta kaptala na titi. Iya, ni akan retiuka na Fijian blossom beds, Right. Fijian blossom beds. Kora kuning baka lebu ya mai Vanuatu. Bate ke viti, ko ni kine keringo ni kine weekend, menta ka kunin da birikira, irando buka bata baka leo, i baka lau, ando lebo nangona irando o lo biri mera lokana, keringo ni kine ko baka mbui na tiko, mendo umbiu miseri ki mera lako. Ko ngana kena ko lolo tiko ko na Pacific bet, ko ya itu kuni around in da kani. Ana no to ker tiko mai na tambana ni manu na Birds International ano to bina katorto ni Roni kuning apa kali may Vanuatu pat kay viti. Iya, may viti na baka buena kuning may tomuni. May tomuni. Iya, da babi bina kakina ni sa chiko na National Reserve may maroi kina na uli Vanuatu maroi tala kina man. Sa tukun may ni sa luto sum chiko kina wili balatangon ni lewerando birikira sa merakania. Iya, itiko nga nakena ko baka buena may maroi to. Kung anak nakakalolo, minta kaya nita kain. Dara kau biya o baka sumtaka ko Dr. Tin na nakakadaka ni Sarbono na ecotourism bertano kanta to menita siri. Iya. Ni lebu nga na Sarbono ko rang ulit sa chuko kango merita menli na buno be kanta kaya baka sin lebu kin na uda buno singa mela ko baya na tolo kira bedeur me baya mai nandronga na bosa. Ina lo moni tolo kin ta siri singa ni lebu sar baka ro mo to korandio. Lo kanta to randio ni sanang kasangain ko me ndolambe kan na sobi basin. Mera ni solia na kena tambana venganiti na leiseni mera ni rangole kina na wakanda sarna chumbe ko iran na forest ranger non retabi na guide mera be baka sartaki ke baka tandolong ko na sana baka turang ona itasi Roberto na koro lima non ratu iyo ni chukatanga na may namus na kambia ka sero chukina water rafting intare de bertone be uli wele lebu ran baga dor kya na bilimili na wani mbuka me ngala mai toka iya na wani ma din sarang labo sana baka sa ni business dina pero ni rabai labo kina na bi korkor baleta na ecotourism dali der to mena sa savara ato tolo sarno to tomboka arto na sano nanronga sanomba bat ki vida na bi korkor na sanora sa totol sar non riding komati ko na ecotourism sando bunut taken baglebu me bertona tambani Sarbono Ministry of Tourism ando dua sartu kana non to department na ecotourism department doni chukna chinka dio di sangabul na matin tour to chicken matin tu mekan ngarse erto abina katsar nga me baungge ti weekend na ito kay menta baka nga taksar nga non to kor mer baka sa bata ki wer na sini pale na sini kor bor bula na kena wat do ka chikan bisi na kena do sa nga na tikum bulan iyo ni tak ngon ni na talita kana bitano krometa ka ni kuwa non da buli de tiko na kena buli na bura na batu na veul ni vanua na veudi wai abakata nga kena mon ko kada me buli de tiko na Fijian blossom beds iya ndona ka sa tukun tiko sa luto so mucho na kena wil sa to ker tiko na Birds International kaya kaya so na tukun biya ko bertumbe ka nangwan me na vai kaya irtumbe ka na bulan ngar tungol chikan ke marita menli tukun chuk mai kaya kaya rakune na matagalim biya ka baka ngora Fijian blossom bed mertambaka kaya ni bako sa biya ka ni bertumbe ka na National Trust serto na marangiti viti beri na nando to maramani ra o nunia moko baleta nirto sa sangat chikorto me wili na keni wili bata meron ni tiko nga nan raw bakadada na wili ni mbekango niya totokan din ni ndawan din di katang gaire na bimbi ni nonta mara na nonta yumpula ni marroy na nonta ul ni vanua ni marroy na nonta bewudi wai nang bulat tiko nan duna nan beli bat kenako ilabo mbera sustainable development dia na sarana nakalabo iya o klasa kombe kaya so ne urutanga kerubi na kata mikromi waseni kuwa totokan din ni na tingango bienda na miniti iya sana sema mayor to na forum zamba no pamada iya already chunga na vital nango na lamani pa na mada sambe tabi ko malaka bakale bikim na nakabakale na sema ti kumaira bito ko na itasir ni chuko ya na tomuni vi rosa mi chuko mekina na udwe na wanimbuka
Vete kena wani mala sanga me tuku ana dia me mona sau. E sanga me toka ana sobi basin. Sanga I toka na andare de tuka na itamba re bena kani buno rokon roko. Ne buno ni titi ye na be mbudambuda be ulle bonwa. Kena buno mbudambuda na sana ba turanga na itasi. Sanga tuka na be kau. Forestry, agriculture, sangka cukur tanah wudi waya. Korto sematika cukup menesan lewu. Sarot menesan belum bola. Totok. Iya. Sangka indor vital na tok sebenarnya ucungangon na sarbanu ikut tourism Jal kelar no kan main tasir. Satu ngana titi nang kono nang talo. Lebih bakator tak tak ini taban titi. So telangan nasan kok kebakasan nantol na nanto puno mai witi. Na ocho nampak nangoni corona ngona covid tin kadio saran dona kaya me vital na tiktok iya chuko lebna be wudi wele lew rarto baka dir ngamai beke ame ne budini iya mai adam bekai bertono kan to ngona dol na korsule to dambe bano sawa watal tuna lor safari tu arang tu asumai iya na saranga me lebna be wangal lew dokter ti sa sambar na covid arando kambe kampeni suba taman wangal lew iya ke bakara suka talemai teman. Saron bunong ko meraba sasar taki. Iya, toto kasaranga. Toko na saranga baka levo. Bungo weekend na ito kay da baka romti kuminikua. Ngo nila pember-ber. Vital no nila pember-ber. Kaya baka ito marro na nonto be uli banua, na nonto be kau, na nonto be udiwai. Kaya be mano itu. Kenda indivi. Na indivi kay viti, na indivi kay netasir. O kata lang atok tatiana pato-pato ko sono wakanda may nambukambuki klali mo ni tambangon. Sara kila chunga ni bakaro dakana kil mai na mosi mi satu stal lebih kakede iyo dona bata ngoren da bakasam takin waktu itu benar kena tangomaki lebih kandar kacu no say no to mining and dona rai buku yal mutu ya menda bakasam tawa rayao menda tangomakan na kebakanda sama bata mai na bono na bakaro kila o soy me ada nei tarandamu me le ada kormos masanga o dia manda kila na bi kata le rambula tukina na biyang bula rambulo tukin. Senjena saranggo doangan manu kero kuneni ko bakan re ko bekem dono takko na labo na wakanda to may na makambuki. Na mos iyo. Era bakarong chuk maniko. Na bata-batong ko kero sa tiku vital na ta ki dokter ti. May na mosi meto red na ilabo merandara. Ni lebo na sa tutulungan ng tabi na kata mga menelabo. Meron may kilo ng tabuno baka mati baka latatan nonon de yung bula. Ni ko meta sa vital na ta ni ko na sustainable. Development nela pembera-bera. Merambula kina nananda kaum bula mai muri. Di nasala. Kaya kato kita kata kabat kirto na kanta to yar to satu kaya mai na corona bai na be bono samar na to bono mai to muniwi. Satu sana. Pati kirto na kanta to mai sobi basin na lima na koro. Nang kaya kata kabat kaya kinto to na lom mandangan ni tiki na mandangan no mosto to. Tarai chuko na nanta bono na kata ngo me usoi. Me tayalo bat me tukuni kita ura na kata kita na kilkil. Tenukat mitango makin itu pun, dona rai buku yang lama tua rea. Kantina todo. Kau yang maru tak pakai lebu na totokan ni tu na nonde yung bula. Na bi puno ket ko na may saraba na lewi bitia. Saraba katang manda na nonde ser. Ndong buli bin kami na songo. Ni siya mati kumay. Go tale na itamba kay sobi. Isa. Na kabina ka makalibsar na siya mati kumay and na maro takating ko na sere ke na bitambay so na bono na ita siri bata ke na mus ni de siya mamay ni OTV mamanayawa and na rongo de tipkina na ita siri forum naka nakapakalipsar na ita siri totoka nakapakalibo pambula sa chukang delela sa kao na silbo na ibudini nantakuni pakambula sa chukang nuksere Rere binaka ni nonto bono may bit.
bulu binaka ndelela sakau na seuvo landa kuni nuku sere kene budini ndombula binaka manaka bakale usar na maroriti ko na nomdo banu Gosto na uli po nome na mosi. Sedang bulu na mosi. Bulu na kavika. Wani abu. Undavo. Bulu na buni kambi. Salian rau. Wan makutu. Narayawa. Langgarway. Dombula nakwa. Nambul may way baka. Laro ko buwa. Kaya na sinatoka. Nambula nakwa. Kambimbimen da marroe na nanda veuli buno to toko bakang. To toka na uli buno me men rosudo. Binaka. Nide siya mamay and bito na kaloko and forum. Isa. Binaka bakaliw sara and muni siya matikumay na nirobitala no na kabinikua kay labo tomera kumbati. Marotek sarti ko bakaliw na no anta bulit tiko levo na katotoka titombu membaleta na bono bakaturangon ni tasiri. Darete tiko na kena beul ni banua na kena waito toka kena veikau kena ve manu and kila ni go na soli ni kalau kena bono ni tasiri ya danuite o kema minitaka ni na tango maka na ve soli ni kalau bakango totoka baka o tin darete na titombu kena binaka ni bibono ketango kay soli wale tumai kena bono abakaturango ni tasiri karo sana baka mo dito kayani and na guys sema tala nung ko na lom ni rusa nga bula miniti and nonda na tasiri forum ka tukine sona nonda bula ng sureti menda na vital na takine sona be ulutanga bibinaka and the vital na takatiko na lom ni tolu kena pana madongo na kena sa may baka tabari na nonda vital na takatiko na bono ni tasiri Malaka malaka bakaliw numode toka